अहानमदा मरुइबा पाउ महेश्वर ꯊꯧꯅꯥꯎꯖꯝꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯟꯕꯒꯤ ꯈꯣꯡꯆꯠ ꯏꯊꯥꯏ ꯂꯐꯨꯄꯥꯠ ꯇꯦꯔꯥ ꯁꯦꯛꯃꯥꯏꯆꯤꯟ ꯎꯆꯤꯋꯥ ꯌꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯃꯍꯥꯛꯄꯨ ꯇꯔꯥꯝꯅ ꯑꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ अमदी आसाम की होजाई कोलाघाट अमदी नागालैंड की दिमापुरदगी मैरापाइबी लुचिंगबी मंगा लाक्तुना खुनगाकपसिंगदा चाना थक्नबा अमसुंग सेलगी तेंगमांग पीख्रे मैमुखुरमजरी नॉर्थ ईस्ट विंडो की नोंथल की मणिपुरी पाव मिदेंग ताबिरी बसिंगबु मोनिका समना तराम ओक्चरी हौसिक पाव संदोंना पिचरी सक्नाइरबा पॉलिटिकल एक्टिविस्ट महेश्वर ꯊꯧꯅꯥꯎꯖꯝꯅ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯊꯥ ꯈꯔꯗꯒꯤ ꯂꯦꯞꯇꯅ ꯆꯠꯊꯔꯛꯂꯤꯕ ꯄꯨꯟꯁꯤꯟꯕꯒꯤ ꯈꯣꯡꯆꯠꯇ ꯏꯊꯥꯏ ꯂꯐꯨꯄꯥꯠ ꯇꯦꯔꯥ ꯁꯦꯛꯃꯥꯏꯆꯤꯟ ꯑꯃꯗꯤ ꯎꯆꯤꯋꯥ ꯌꯧꯈꯤꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯁꯤꯡ ꯌꯥꯝꯂꯕ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯃꯍꯥꯛꯄꯨ ꯇꯔꯥꯝꯅ ꯑꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯃꯤꯐꯝ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯃꯤꯟꯅꯗꯨꯅ ꯁꯣꯏꯔꯝꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯣꯏꯔꯤꯕ ꯀꯌꯥꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯈꯟꯅ ꯅꯩꯅꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒ ꯈꯟꯅ ꯅꯩꯅꯕ ꯃꯤꯐꯝꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯍꯦಶ್वर ꯊꯧꯅꯥꯎꯖꯝꯅ ꯍꯥꯏꯈꯤ सोयरमलिबा मयामगी मरक्ता हंदक फ्री मूवमेंट रेजिम FMR लोकथोखरे हारिबसी FMR न चंगबा याहलमलिबसी किलोमीटर 13 अदुगा अंगकपा मना इंसोक लिसिम का 850 दगे इंसोक लिसिंग अनि सुपना मरी फावबदी अतोप कंट्री दगे इंडिया मणिपुरदा किलोमीटर 90 हेना चंगबा यारमे इंसोक लिसिम का 850 दा मदम अदुगे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स न थोखिबा ऑर्डर अदुना चंगबा याहलमलिबा किलोमीटर 90 हाइबसी यामना सांगबा डिस्टेंस ने मसी यारंबा हाइबसी नारोंदा illegal immigrant mayam ama masing thingamdana changamani malna hai aduna soiramliba soiriba mayam ase miyam punna khamina batai yalhomi singna phangpham thokpada phangdriba right power amadi ek mayam ase mapungfana phanghanba haiba sida aikhoigi pandam oiminagadabani aduna lan mai pakpa haibadu kawgadoribani haina maheshwar thonhaujamna phongdokhi FMR लखोखरे का मैम हाइबी ताबिरमगनी फ्री मूवमेंट रेजिम लखोखरे का हाइबी ताबिरब्रमा किलोमीटर 33 ने बचंग यारमिसे अतोप कंट्री दगी इंडिया दा मणिपुर दा किलोमीटर 33 ने बचंग यारमिसे 1950 की मतलब क्या यार मी खंगरा चंगबु चंगन मा 1950 दगी 2004 होगा किलोमीटर 90 चंग यारमे किलोमीटर 90 रेजिम जोरेबा अदन किलोमीटर 90 से मपादन नारे नसल इलीगल इमिग्रेशन से संगबु यारबना है त चंग यार चंग मरेगा 1969 के गेजेटा चोचामपुर की खुन से ममा चनी मणिपुरी थोई ले 282 नरांग नहान 2023 की मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज की चे थोड़ा पर चोचामपुर की खुन मशीन से 842 अभी क्या है ना मैं चौना ही हुंफु लमरो दुमाने चोचामपुर नते कांपो की चौना की मथक तेनो पर चनी चौनी की मथक मशीन थिंगम दना एग्नोमेंट ऑफ विलेज से फटा देना मेरा मा हौजिक थोंगलिबा लान असेदा इमा लेबा कंदबा यादे हाइदुना खुनगाकलिबा वॉलंटियर्स सिंगदा मतेंग पांगनबा असम की होजाई अमदी कोलाघाट डिस्ट्रिक्ट की मैरापाइबी लुप की लुचिंगबी सिंग इम्फाल दा थोंगलख्रे अपुनबा मैरापाइबी लुप होजाई डिस्ट्रिक्ट कमिटी की लुचिंगबी अनि अपुनबा मैरापाइबी लुप कोलाघाट डिस्ट्रिक्ट की लुचिंगबी अनि अमदी दिमापुर की लुचिंगबी अमा यावना पुना मंगा थोंगलबगा लोनना ngarang tongan tongan ba mafam sing da chatuna mateng pangkhrai luchingbi sing aduna ahan bada kakching khunau da laiba pambaina luchingba UNLF के brigade 2 headquarter da laiba kader sing da cheng amadi cell gi mateng pangke tungda suknu da khun ngak laiba pambaina luchingba MPA gi post chatuna mafam aduda cheng mateng pangke madugi matungda kumbi bazar da mafam adugi merapaibi kaya ga unaduna wari sanake लोनेना मफम अदुगी मैरापाइबी सिंगदा अंगंबा मतेंग सु पांगलमखे मथंगदा निंगथौखोंग बाजारदा लाक्तुना मफम अदुदा लेबा मैरापाइबी सिंगा अमुक उनखे खोंगचित अदुदा पांबाइना लुचिंगबा UNLF के असिस्टेंट सेक्रेटरी HR ओलो युम्पा फॉक्स की प्रेसिडेंट TH मनिहार UMO की प्रेसिडेंट M सरोजिनी लेमा मणिपुर वुमेन फेडरेशन की प्रेसिडेंट KH सिनी अमदे अते मेंबर सिंगसु सरक्याखे असमदगी लाक्तुना अंगंबा मतेंग पांगबा अदुगी मतंगदा अपुनबा मैरापाइबी लुप गोलागा डिस्ट्रिक्ट कमिटी की प्रेसिडेंट वाई मोदुबलाना लान की चथेंग फंगलिबा मियाम की अवाबदा मपान की मणिपुरी सिंगना सरक यारे लापना लेरबसु थोकलिबा थौदोक असिदा हक्थेंगना सरक याबा ngamdrabasu मियाम की अवाबदा सरक याबा लाकपने अपुनबा मैरापाइबी लुप होजाई डिस्ट्रिक्ट कमिटी की प्रेसिडेंट बी पद्मावती शर्मा हाई था तरा सुरबा इरांग असना मरम ओइरगा लान की चैथंग फंगलिबा इमुंग मनुंग सिंगी अवाबदा अखोइसु सरक यारे
Mapanda khundariba Manipuri singna thokliberang asigi pau tabada asukki matik nungaitaba poe ngasi fawba thokliba la nasi loshindana leiribasi athubada loshinduna mausagum ingna jikna leiba lamdam adu athubada pirakba oirashano iramdam ima lebak pu kandaba yade haina khungak liba ijasangi thauna mama oibi singna matam pumuda kawba ngamloi makhoi awabada angamba mateng kharada oirabashu pangnaba mafam asida lakpane numit mangani gi oiba khongchit asida tongan tongan pa mafam singda chatuna Miyoi kya gasu hakthengna unagane mapanda khundariba maitai singna Manipur ki damak matam pumnamakta leikigani haina makataki Wadaidasu akhoi sauna akhoi area tauna akhoi sudai aduga mafam asida akhoi bungai biramba akhoi damakta ngasi leibiramba ita inaw amadi oda singbon akhoi bungasi tawbiriba punamak akhoi damakta leibirambasi akhoi su khajai haiba lamdam aduga chatlaga akhoi pawdam kaya liruni pawdam kaya tambuni mafam asiga akhoi bu puchalaga ita singu unaba phangjaba ita singi mangol bibiramba matang khrimata namamangi samna akhoi ita singu mangol pijari langam phiran paiduna ita singi damakta nama amani khanduna mangol pijari base isona su ubiba oisanu matang khrimata ita gi mangol oiduna la u nama aina kharai thonga ngai ita bu ngai ngi bo Jahi asige February kunipanda Government of Manipur Secretary Education SK Joint Secretary Anjali Chongtham na thokiba order amagi matung ina senior lecturer dagi Vice Principal sing promotion pirakpagi damak jiribam da leiba mahiroi lup MSF Desham KSA jiribam na taram okpagalunina Jiribam Higher Secondary School amasung Borobekra Higher Secondary School ani asida Vice Principal gi posting pibirakpabu thagatpa phongdoraklei lunina posting pirakliba oja singna su mahiroi sangi khanbiduna atuba matamda join tobiu anoba session horakpada mari leinaba higher authorities singna matam chana oja sangi asigumba thabak paikhalakpa haibase mahiroi khunai gi oina yawal ama lakpane matung tarakpada su district asigi oja sangi awat pamayoknariba mahiroi sangi yanglaka amasung school sangi awat apakya dasu matang matam chana thabak paikhalakani haibagi thajabasu lengakta thamli hari Longthambam Guna Chandra Singh Apokpa and Buddha Chandra Singh Amadi and Dani Devi Luang Samba Makhale Kaida Manipur University Kanchipurna Hindi Subject Associate Professor Dr. 𝐿𝐸 Department of Hindi MU ki meeting makhada chatliba chahi inisingani kunmari February thada Doctor of Philosophy PhD pirakpada the North Imphal Development and Sporting Union Nitsu ki maikaidagi nungaiba phongdorakli Manipur Police na ngarang KSP ki cadres ni haiba miyoi ani Imphal West gi far hari farba miyoi adudi Bishnupur district gi yumnam Arvin Elias mangang jasing Jaikun Mathoi amadi Oinam Rakesh Maitai Elias Jingsang amba chahi kune makhoi ase Imphal area da leiba private school sing private hospital amadi brick farm sing dagi sel khaibada chainaba miyoi sing ni amadi makhoi dagi mobile phone ani Aadhaar card ani sel oina lupa 3,450 amadi 4-wheeler ama fagalay lonana case ama su register tawkhre hari Hozilo shilipada mariba pausing umune pichali Mahesor thanglawjum ki punsin bagi khongchot ithai lafupa tera sekmajin uchiwa yokre lonana miyam na mahakpu taram okre Amadi Assam ki 𝐿𝐸𝐯𝐿𝐴 God amadi Nagaland ki Dimapur daki MAIREMBAM luchungbi mga laktuna khun ngakpa singda chana thaknaba amasung sel gi tangbang pikre Hozki oinadi North East Midona sandok chariba Manipuri pau mata solution jare mideng tabri pamayam pumna mapu amukana khurum jare